Ćao ljudi, ja sam Haris i ovo je moj prvi YouTube video. Kroz mnogi niz klipova sa mnom ćete se upoznati sa igricama i sa nekim stvarima koje možda nikad niste znali. Današnju premijernu epizodu počinjemo s igricom Call of Duty Modern Warfare 2. Ovaj naš YouTube kanal je nastao kao zamjena za crnogorski gameplay OD i sad se preimenovao u gamerska praksa.com. Moj brat Omar i ja smo se raspodijelili što se tiče igranja. Igranje video igrice na kanalu, tako da ću ja da igram ratne igre, horror igre i sportske i backup igre. Pošto Call of Duty Modern Warfare 2 ima i dodatne dva moda Special Ops i Multiplayer, a ja smatram da je najbolji način ove igrice. Nažalost, imam nekih tehničkih poteškoća, neću biti u stanju da snimam samo da se nekoj Special Ops kampanje. Povlačite se. Za one ljude koji su totalno van ovog zapadnog svijeta, pričat ću malo o radnji igrice. Radnja je smještena jedno 5 godina nakon prvog dela. Ova igra se muči. Ovo je nastavak igrice Call of Duty 4 Modern Warfare koja je po mnogim ljudima najbolja igrica Call of Duty serijalu, igrica koja je definisana u tačnost prvog lica. I ona se odvija 5 godina poslije, priča prati nekog protagonista i igrat ćete misli širom svijeta, ne baš. I uglavnom pucat ćete neprijatelje. Nije malo glupo, kao što je slično ovakvo stanje sada nažalost na Bliskom istoku i u Ukrajini. Dobra stvar kod ove igrice je što nema cheatera. Jer ja cheater moram da koristim u svakoj igrici. Potom je bilo
daj! Mogu se me barem pustiti da odem u kaveru. Ej. Get the hell away from those windows and secure the top floor! Move! Move! Oh no, I'm not. A daj! To ty nie masz bezpieczeństwa, to jest masz. Okej, uszło sam u szkoły. Zašto ne umreš? Zašto nećeš umreš? Nekako... Oči se tu na tvoj narod. Ovo je dobro. Znači mi učinčivo da ovo ne pitan. Aha! Evo ga i to. Super. Okej. Pobjegli smo iz ove škole kako. Evo. A neki ljudi vole. Evo. A granata. Za one koje će digre ovo i do budi pravo. Zane, noć vidimo u igricu. Zašto ti nije? Aha, ovaj umro. Ali ovaj. Moj. Znam ovdje negdje je Intel. To znam. Kalaš sad. Ah, shit. Da. Bye bye. Pa. Eto, jedva sam nekako završio ovu misiju. Sam jedino neki cutscene. O čemu se radi? Pustit ću malo. O, premješten sam.
toliko sam dobro da se ne premisli u CIA. So how do I GG. look? Like one of the bad guys. Perfect for your undercover assignment. So Makarov is the prize. Makarov's no prize. He's a whore. A mad dog killer for the highest bidder. Just remember your new identity. It'll keep you alive. Welcome to the 141. Best hand-picked group of warriors on the planet. It's an honor, sir. When do I meet the rest of the team? They're on a mission recovering a downed ACS module behind enemy lines. Their feet wet? Imagine they're just about freezing right now. Wow, sljedeća misija u Kazahstanu. Ok, sad ćemo ovdje da pauziramo. Ljudi, hvala vam što ste gledali, nadam se da vam se svidio video i thumbs up. Molim vas kao neku podršku za ovaj kanal da nam se pretplatite i do sljedećeg videa. Ćao!